ימין ושמאל. וקרה מה שקרה السلام عليكم. تعرضت قناة 14 الإسرائيلية إحدى قنوات التلفزيون الإسرائيلي الرسمي للاختراق على الهواء مباشرة من قبل هاكرز مغاربة، وأوضح مقطع فيديو متداول على منصة إكس لحظة اختراق القناة، حيث ظهرت عبارة فلسطين حرة وستبقى حرة، لقد تم اختراقكم من المغرب على شريط الأخبار قبل أن يتم قطع الإرسال. وفي وقت سابق كشف موقع سايبر إكسبريس أن مجموعات قراصنة إنترنت مغاربة انخرطوا في حملات هجومية ضد مواقع إلكترونية حكومية إسرائيلية، وذلك كنوع من التضامن مع الفلسطينيين. وحسب نفس المصدر فإن 35 مجموعة هاكرز من مختلف دول العالم، بينها مجموعات مغربية، قامت بتعطيل مواقع رسمية وخاصة إسرائيلية. وأورد نفس المصدر أن الهجمات السبرانية المنسقة تمثلت في الغالب في هجمات توقف الولوج إلى الموقع DDoS، والتي استهدفت البنية التحتية الإسرائيلية الحيوية. ونجح قراصنة حسب ذات المصدر في تعطيل المواقع الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم ووزارة الخارجية الإسرائيلية. وأورد نفس المصدر أن الهاكرز المغاربة المشاركين في الحرب السبرانية ضد إسرائيل هم موروكان بلاك سايبر آرمي وأنونيمس موروكو. ישבנו כאן במשך שנה שלמה וחשבנו כי החלוקה החברתית לצערנו הייתה ימין ושמאל. וקרה מה שקרה בשבוע... שלום. התגובה שלך בכל זאת, לפני שככה נצלול לשאלות עצמן, למרות, לתמונות הבלתי נתפסות שמגיעות אלינו מהשטח. מדינת ישראל באבל. כולנו כואבים, כולנו מכירים, כולנו מזדעזעים, וכל פעם שרואים סרטון או עדות חדשה, הבטן מתהפכת. אמן, אמן, אמן. מרתק. צמרמורת, אופיר, באמת צמרמורת, ובאמת, אתה יודע, שמע, אתה יודע, גם עכשיו נשב פה עד שנה הבאה יום-יום, ונבקש ממך סיפורי גבורה, יהיה לך עוד תחמושת כנראה לעוד שנה. כל כך הרבה סיפורי גבורה מדהימים. אנחנו יום-יום האחים